अहानबदा मरुब पाव इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी अमदे ओजागी अवाटपा लेना धनमंजुरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स दा ओरिएंटेड रिसर्च ओरिएंटेड ओइबा चही मरीगी अंडर ग्रेजुएट कोर्स अनबा हौरगनी हाइना कॉलेज असिगे प्रिंसिपल डॉक्टर सी सिलारामनीना फोंदोरकली चोये नरीबा से मतम पुंबगी ओइना लोइसिनबा लेंगांगना थुबदा पॉलिसी अमा पुथोकपा मथौ ताइ हाइना यूसीएम की प्रेसिडेंट जोयचंद्र कोंथौजमना फोंदोरकली खुरमजरी लक्ष्मी कोंगखाम नाउजे नुंथिल की ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी पाउ संदोना पिजरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी अमदे ओजागी अवार्ड पर लेना धनमंजुरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स दा रिसर्च ओरिएंटेड ओइबा चही मरीदगी ग्रेजुएट कोर्स अनबा हौरगनी हाइना कॉलेज असिगे प्रिंसिपल डॉक्टर सी सिलारामनीना फोंदोरकली वाफम मसेंग असि डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स के 63 सुबा एनुअल फ्रेशर्स सोशल मीट अमसुंग कॉलेज वीक हौदोकपगा मरी लेना पांगतोकपा थौरम अमदा मांगना फोंदोखिबने कॉलेज असिगे स्टूडेंट्स यूनियन अमसुंग ओजासिंगना सिंदुना पांगतोकिबा थौरम अदुगा मरी लेना डॉक्टर सी सिलारामनीना पाउमिसिंगदा हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन चही मरीगी अंडर ग्रेजुएट कोर्स असि स्टेट खुदिंगमक्ता चही असिदगी चनबा हौनबा खंगलपके मधुगी मतुंग इना डीएम यूनिवर्सिटी की ओइनसो हंदकी विंटर ब्रेक असि लोइरबा मतुंग चनरगनी हारिबा चही मरीगी अंडर ग्रेजुएट कोर्स असि हेक लोइबगा एमए तमदना पीएचडी तौबा यारगनी अदुबु पीएचडी पामदबा एमए तमनिंगबा महिरोइ सिंगी ओइनदे चही अमा एमए की कोर्स लेगनी हौजे कॉलेज असिगी ओइना चही अहुमगी डिग्री कोर्स की बेस अमा लेरे हारिबा बेस असि लोइकिबगा चही मरीगी अंडर ग्रेजुएट कोर्स मपुंग फाना चनरगनी मसी कॉलेज असिगी ओइनदे अचोबा खोंगथांग अमने डीएम यूनिवर्सिटी की टॉप टॉप सक्तम अमा हाइरगदे अंडर ग्रेजुएट अमसुंग पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स अनी असे पुनः चनमिनबा असिने इंडिया की लेरिबा त यूनिवर्सिटी सिंगदा हारिबा कोर्स अनी पुनः चनमिनबा से मसिंग यामदे अदुगा नॉर्थ ईस्ट रीजन दना डीएम यूनिवर्सिटी ना अहानबने मसिना हायर एजुकेशन की अहेनबा खोंगथांग चाबा अहेनबा खुदोंग चाबा क्यामरो महिरोइ सिंगदा फंगनबा ngamle लेरिबा कॉलेज असिगी ओजा सिंग नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल की थाकता एक्सपोजर लेनबा कोरियन लैंग्वेज की कोर्स हांगले लोइनना कोरिया की यूनिवर्सिटी खरगसु पुनः चनमिनदुना थबक तौमिनबगी खुदोंग चाबसु लेरे मसिदसु नतना कॉलेज असिदा फ्रांस की लोन तमनबा खुदोंग खोंगथांग पाइखले मसिगी मतंगदा कोलकाता लेबा फ्रांस की कंसुलेट कैंपस असिदा लागलमले फ्रांस गवर्नमेंट इंडिया की यूनिवर्सिटी खरगा पुनः गेम्स एंड स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन अमदे बायोडाइवर्सिटी दा पुनः थबक तौमिननिंगबगी अपाम्बा फोंदोरकपदा डीएम यूनिवर्सिटी सो मदुगी खुदोंग चाबा फंगले हिरमसिगी मतंगदा मणिपुर लेंगाना होनादुना अथुबदा एमओयू कुदेक पिनरबदे लमदमसिगी ओइना अफबा ओइगनी हाइना सिलारामनीना मकाताना फोंदोके वाइस अवार्ड अपना पिक थले ओजा मसिंग याम वाले को अदुगा अखोगी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग गसी अखोगी 76 years old building दा अंडर ग्रेजुएट की प्रोग्राम मयाम सि चथरी अना सेमुरसु सेमम खंगदबा अखोगी सेमसु सेम थोरोइदबा क्लासरूम सिंगदा बी की छात्र सिंग सिगी दी 4 year डिग्री कोर्स सि चथगिनी अदुबु मै ऑनर्स लेवल यौरा अकंदा बी की मोइगी 3rd year यौरा अकंदा हाइबदी फर्स्ट year सेकेंड year भाउदी ओल्ड बिल्डिंग सिदा तौरनी अदुगा मखोई 3rd year 4th year लौर कांदी अखोगी न्यू बिल्डिंग अमा लई धनमंजुरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ओइबा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की नत्तबा अदुगी बिल्डिंग दुगी क्लासरूम सिंगदा 3rd year अमसुंग मोगी 4th year की थर्ड अखोगी हाइबदी ऑनर्स लेवल यौरकपसे 5th सेमिस्टर दगी को मोगी क्लास से अखोय अदुदैदा कंडक्ट तौबा हौरे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की चयनरीबा से मतम पुंबगी ओइना लोइसिनबा लेंगांगना अतुबदा पॉलिसी अमा पुथोकपा मथौ ताइ हाइना यूसीएम की प्रेसिडेंट जोयचंद्र कोंथौजमना फोंदोरकली वाफम असे ngarang यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम के अवांग सेक्मा यूनिट हांगदोपगा मरी लेना पांगथोकपा थौरम अमदा जोयचंद्र कोंथौजमना फोंदोखिबने अवांग सेक्माई के कौजेंग लेमा कम्युनिटी हॉलदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा जोयचंद्रना हाई लेकाई अमा डिस्ट्रिक्ट अनि की मनुंगदा चनबा हाइबसे सोइदना वाथोक लानथोक थोरप याई फुरुपता युमफम ओइबा ओइदबा थीदना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के चयनरीबा से लोइसिनबा लेंगांगना अथुबदा मिलेंग चंगबियो अमरोमदा इंडो म्यांमार ngam चयनरीबा से सो मतम कुइरे कुमजा लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोय अमसोंग लिसिंग अमगा चमापन कुमफुमाथोय गे सेंसस ते युमफम ओइरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चयनरीबा से गे वारिसन पुरंगना बाखनबियो कुमजा लिसिंग अमगा चमापन
humfudaret ke Mars ki tang tarada inakiba Rangoon Agreement da Palliba traditional boundary da yumfom oiraga ngamkai gi choyenariba se lepkani haibani Masi thabak ta onthoknaba lengak asina khonaba mathau tai haina Joychandra Kontho zamna makatana phongdoki Indo Myanmar border की सही तरीका boundary से थूक मतलब वारुषन को मसी की अगली आर्गुमेंट की कहीं है वो बताता मणिपुर से 1949 में इंडिया का मर्ज हो 1949 में मर्ज हो मतलब 1951 हमें 1961 की सेंसस का बैलेंस रिकग्निशन बुक में मसी से ये लगा कोई इंडिया गवर्नमेंट अथुकुंबा तमदा हाइबा इंटरनेशनल बाउंड्री से वारुषन को वारुषे कोई आर्गुमेंट नंबर 1 अनि सुबुदा कोई मतलब अंदर कोई कबो बेरी से मणिपुर की नाम कोई होगा हाइबा कबो बेरी से मणिपुर की नाम से कोई मतलब अतुकी प्राइम मिनिस्टर नेहरू ना मसी बर्मा ने बिठो करे बर्मा ने बिठो की कबो बेरी से मसी करीकुंबा कोई भी लंग असे तसेंग बर्मा ने बिठो की गलत असे कोई एग्रीमेंट होता कर्म एग्रीमेंट हाइबा तमदा हाइबा लंग असे मणिपुर 5 मिनट सिका पीगदर है हाइबा 5 मिनट सिका दे पी तरगदी हाइबा लंग असे मणिपुर की कोई तुई है से कोई डॉक्यूमेंट Thoram aduga mari lainana UCM awang segmai unit ki nauna thau pugadaba myoy sing su khanki unit asigi chairman oina M Ramesh vice chairman ki posta A Suresh general secretary da N Boni amadi treasurer ki posta K S Tikendra khanki The present status of Mitei Haiba Hiramda Nomogi Oiba seminar among us Manipur University Students Union Mushuna Sinduna Pangthokrai Manipur University ki court hall da pangthokpa nomogi oiba seminar ado hodopagi thoramda Manipur University ki School of Mathematical and Physical Science ki Dean Professor K Yugindro Manipur State Commission for Scheduled Tribe ki member Dr. Tara Machin Hangjo amadi Musugi Cultural Secretary T.S. Buskin na mathangsina Chief Guest of Honor amadi President Oina Sargyaki Seminar hodopagi thoramda Chief Guest ki warol piraduna Manipur University gi School of Mathematical and Physical Science ki Dean Professor K. Jugindro na hai ngasidi maitei mitei ki fibam ase aduki matek soksilakle haibase mayamna khangnaraba wafamne furup ase ngasidi mutkiba yabagi fibam amada laglabane furup ase tribe ki machat leizaba tasengba tribe ni Manipur na India da merger tawdringai da maitei mitei ase tribe ni haina record kya da mayek sengna palle British ki expert singna iramba lairik kya da su furup ase tribe ki lichat chatpa furup ni haina palli bane Manipur na India merger tawkraba matung kumjalisting maga chamapan yangkai taru aduaida India ki scheduled tribes singge nauna laptokpa amada maitei ase myoi kharana aryani haiduna scheduled tribe da chalhodabane ngasi scheduled tribe demand committee Manipur na changsiliba khongjang ase matang yamna chaba mane khongjang ase hena mapangal kalhanaba tonga ba khongthang paikhatpa mathautai maraksida Ministry of Tribal Affairs na State lengakta maitei mitei na scheduled tribe list da chanbagi matangda recommendation tharaknaba amadi maitei mitei gi ethnography report thagalaknaba hairakiba do lengakna miteng changba chumgani haina mahna makata ke And hi to my high National Commission for Children Tribe na July 6 2018 da chu chithi me ire hai chithi amuksu amona recommendation ro magi socio economic and ethnography survey do ma submit ro hai bi mo wafama sumaina koina ai kaino da gi newspaper ama मैम फोंगी सूमायना फामी कोईना अखोई सगी अखोई इचिनाव मैतू एस टी एस सी चलने कन्ना ट्राइब इचिनाव तौर सिद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इब चिठी कंटेंट से करीनो है थीगे तब फंगदेब कोई पब्लिक मैम सूम खंग चंगी हजूब कैंपेन से अवेयरनेस कैंपेन स्टिंग मूवमेंट तौद तौर
Lenga ka tongan ba kuki laloba singa gi marakta chothariba suspension of operations to agreement atuba matamda withdraw taw haina purai romba ima kaithel ge ima singna konung mamangda wakan mifam phamkrai purai romba ima kaithel na sinduna pangthokpa wakan mifam aduda kaithel asegi secretary Pebi Ratana nambamna hai lokaina Myanmar dagi chongdakliba kuki furuk ki myoi singa se thingnaba ngasigi khongjong ase chongsenbani lokaina mitop changlakliba singa se maru oina KNO KNA gi luchingba P Soyang Haukep amasung ZRO ZRA gi luchingba Thanglen Paugi khujin thorang ngaktane Aikoi leijariba senglaba puariga loina raglaba laifamlen kopru amasung thangjing fauba makoi gini haina claim torogliba se laibak thibane maramaduna government of India amadi Manipur lengak anina haujik toriba pistok ase khudakta handou loinana foreigner sengi maramda atubada halan ko haina sumangna phongdoke Parabari section leba foreigner hai tare ko foreigner bayam sigi kusin dharang tong sigi am sangai sigi kusin dharang ke KNA KNO leader pagi soyang hauki lama ZRO ZRA leader angin pau na ama leader ari se Myanmar masang atu tu le me ko sabon har ka le jara ko thangjinga bogluga lai phamlen moi di na ha le ya pagi mama am ko nya pagi siang le ba lai phamlen ko pagi ha ra pani na ye pagi tum ba ja ba ye pagi tum ja chang tre ba jadi dia gomenga Manipur gomenga ani na pisto to ide sila kuda ke lepiyo juga hai ba foreigner sing je masa masa gi maram damda atu ma damda halan gi ba ko siam da ha je ba da pai lete ba mama pa do bidina wakan mifam aduda mitop sing masak khangdoktuna miramda halan ko foreigner sing na leader oiba lalolup singa pistok tawba khudakta lepu haibana jingba kholaw kya so lawke ngarang nungthil pung mari rom taba duwaida ukrul town da leiba journal education office dari ogi complex ta sakti leiraba bom ama pokai krai thodok aduda asoka pande yaukide haire police tagi phangba paugi matung ina aidi ni chingnaba sakti leiraba bom adu office hour loiraba matung da pokai kibane laibak phabade thodok aduda myoi amata asoka pan yaukide bom pokai ba aduda office mamangi floor da saruk khara akai atoi thoki amade manak nakpada leiba thongnaw amade office ki main entrance gate yauna lanthum singh mangki Kari maramdagi pomado pokai halam libano haiba khangbangamdri thodok adugi matangda ukrul gi SP Ningsem Bashum na luchingba ukrul police ki team amana mafam aduda lagduna tizin humjin bagi thabak haukrei ukrul district police na thodok aduga mari lenana shumoto case aman lokal haire Manipur lengang na haukiba September gi tangkunda yu legalization taunaba laukiba warep adu handokadabani haiduna coalition against drugs and alcohol kada amasung tongan balub singna chatharakpa khongjang gi sarukama oina thasigi tang 16 gi numidangda Thobal district ki manung chanba Thobal khekmanda miyam gi oiba maira khongchara ma chatkre maira khongchara duda All Manipur Women Social Reformation and Development Samas to be Samas Thobal District United Women's Development Organization Thobal Ima Khekman Women Anti-Drugs and Alcohol Organization Women Empowerment Organization Khekman Mathak amade kadagi thomi singna saryaki maira khongchada du khekman thongjaudagi khongsan ba hoduna khekman lairembe lekai amade khekman gi tongan mafam singda chalaba matong khekman thongjauda lamthungpham oike Manipur gi ngami Salam Rohendro na Hari Charan Das Space Progressive Farmer Award lisingani kunithoi gi mana lobangam kre award se ngarang Agartala da pangtokpa Responsible Aquaculture and Sustainable Fisheries Interake National Conference amada Rohendro na Manipur da aquaculture saukhat hanaba amasong nga yokpada loriba thodang adubo sakhangbo oina lanthorakhibane award aduda shalwaina lupali sing tara citation amade trophy amaso yaure thoram adu Tripura gi College of Fisheries Lambe Chora Alumni Association amade North East Society for Fisheries and Aquaculture na sinduna pangthokibani panma yabade lapupa tera maya lekai dege Salam Rohendro ase lamdamasigi machin tumkhalagliba progressive fish farmer amani mahagna hectare mangarom oigadaba isingi mafamda tongan ba nga makal sing yokpagi thabak paikhatuna lakhe mahak hairiba lam asida chahi kundrom ki experience leiraba myoine
Manipur Lengage Fisheries Department Sinduna Pangthukiba Kumzali Singini Kunmathoigi Annual Fish Fair cum Fish Crop Competition dasu nga khwaidagi yamna puthokpa ngambagi manasu phangba ngamkhrabane. Hauzik Utra Sanglen amasung ukalna Manipur ki tongan balaibung singi lai thogal lub Singapore phaminaduna kana nainabagi thorom kya sathariba sigi sarugama oina makatana laibung kya da su sathari haina umang laikan ba apun balub ukalna thadorokpa charalamana haide kakmayai ningol khoirom ke kru Panjangkhong Pitra Bisnunaha Yaripok bamu leikai Yaripok Bisnunaha Huidrom Yaripok Yambem Top Chingtha Angtha Tarongkul Huikap Thobal Nongangkhong Thobal Ningombam Leksangtem Khengman Thodam amasung Irong Thokchomna Chingbada Leiba Laigi Kubam Singge Mihut Singa Khana Nainaba Pangthokre haide Mifam Singa se Makatana su Laibung Kyada Pangthokigani Lagliba January 3da Kobru Chingtol de Leiriba Ima Imoinugi Kubamda Pangthokadoriba Imoinu Ima Kurumbagi Thoram Asida Laibung Singa Sidagi Miyoi Kyana su Saruk Yagadori Loinana Miyamna Thoram Asida Saruk Yabiyo haide Aroibada Moruiba Pamuhana Infrastructure Faculty Amadi Ojagi Awat Laina Dana Manjuri College of Arts Research Oriented Oiba Chahi Marigi Undergraduate Course Anaba Hauragani Haina College Asigi Principal Dr. C. Silaramanina Fongdorakli District Boundary Gi Choi Nariba se Matam Pumbagi Oina Loishinaba Lengang Natu Bada Policy Ama Putokpa Mathong Tai Haina UCM Gi President Joy Chandra Konto Zamna Fongdorakli Matang sida nungtilgi Mami TV News of the Aloshin Jare, mapung ipapawag idamag na bidang pong nipangi Mami TV Prime Time Manipur News Pinang Tabiyo.